Jean Claude Seyoboka utegerejwe hano i Kigali byari byitezwe ko agomba kugera ku kibuga cy'indege cya Kanombe ku isaa 7 z'amanywa zo kuri uyu wa kane, ariko amakuru hatangazwa n'ubushinjacyaha avuga ko indege yamuzanye yanyuze ahantu hanyuranye bituma itinda. Jean Claude Seyoboka wari umusirikare mu gihe cya Jenoside akurikiranwaho kwica abatutsi 72 abirasiye ubwe aho bari bahungiye kuri Centre d'études de langue africaine ndetse no kuyobora ubwicanyi bwabereye mu bice binyuranye mu cyahoze ari secteur Rugenge muri Nyarugenge. Yavuye mu Rwanda mu 1994 ahungira mu cyahoze ari Zaire, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu 1996 ahita ajya gutura mu gihugu cya Canada kugeza ubu. Mbere y'uko azanwa mu Rwanda yabanje kuburana n'inkiko zo muri Canada basuzuma niba amakuru yatanze ariyo ndetse n'ibyo akekwaho atari byo kugira ngo iyo koherezwa, ariko urukiko rwanzuye ko yabeshye ubutabera bwo muri Canada kandi ko hari amakuru ko yaba yarakoze ibyaha bikomeye mu Rwanda agomba kujya gukurikiranwaho. Tubibutse ko Seyoboka uyu yakatiwe n'inkiko gacaca adahari imyaka 19 kubera uruhare yagize muri Jenoside yakorewe abatutsi, ariko nk'uko amategeko abiteganya ku bantu boherejwe n'ibihugu byo hanze, iki gihano yakatiwe n'inkiko gacaca kigomba gukurwaho agatangira kuburana bundi bushyashya. Seyoboka abaye umuntu wa kabiri woherejwe n'igihugu cya Canada mu bantu 13 u Rwanda rwasabye bari muri icyo gihugu bakekwaho kuba barakoze ibyaha bya Jenoside. Uyu akabaje akurikiye Leon Mugesera wamaze no gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu, kuri ubu urubanza rwe rukaba ruri mu bujurire.